met apo, halos binula, once a month or twice a month, no kasapulan nga talaga, at dati i-monitor tayo, i-check tayo, dahil para project tayo, so tararamidan ti monitoring team tayo. Actually, kalkalpas na lahing last week, nagdual daw naman eh. Sur-suren na amin na ito yung projects tayo under the local government unit. Kaya no dadumabay, no adadamit natin di site, tapos adadamit project at from national government, data kitain damit naman. Dati project monitoring team sir, sa sinod ito nga team sir nga mang kita mo mang inspect ti project ti lokal gobyerno. Balot ti composition na punuwa jay MPDC tayo, tapos taga DILG, tapos ada jay head ti engineering tayo, tapos kakapitanes, tapos ada civil society organizations tayo, non-government organizations kakadwada. So kumusta man sir iti mulan nga pag-expect na kalipit ti project ti gobyerno? So far at dadatsyang puna, may report na kada tayo nga hanya napintas ti panakubra na no saan met no daduma siyak na mismo ti makakitan, kaya no kasapulan nga iba katakwada nga during project monitoring tayo get dapat pag naanyo na ito, yung makita kasi tararamidan tayo. Kaya datatijar na ngamin, kada tayo, yung ti local government unit, antay ngamin nga mabalin nga bayadan na ito'y contractors tayo, nohaan nga nakabase yan tay accomplishment da, yan ti trabaho da. So just in case met nga 80% ti claim ni contractor nga naaramid nan, kaya during the inspection, kaya makita lang ti project monitoring team tayo nga 60% lang usually agad. Or 80% i-claim na 60% lang yung bayaran di kanakwada. Or met i-claim yung contractor na 100% ginalpasnan, no nakita tayo during inspection na saan met nga napintas di pa nakarabid na, when kurang jay inarabid na, hanting ang bayadan detoy or 100% i-claim na, do di get i-rectify na pala when i-repair na, ano dapat jay nakita ti project monitoring team nga ayusin ba. So sige dapat ko sa tapos damod nga report once kada makita dang hang napintas pa nakarami na kada. Dagos gen makita nga ulit daytoy tata jay sumaro nga inspection ti grupo. Kasi adati checklist da, tapos tata no makita danto yan ti punch list na tata nga tapay lang wenno handang inaramid no jay recommendations ti engineering tayo ay gatan talaga na mabayadan. Dito LGU sir mga proyekto dito agdamata nga igwate sir. Actually tatanayet nasa siguro 90% ti malmalpas project mi for the DF for this year 2025 mabalma man sir na nagiti project at kasi handay nga nagaputi development fund at pinagapuyan ti RA tayo, so usually solar powered irrigation system at dagiti repairs ti kalsada at ti repairs ti tulad ti bridge ko mayan ti barangay di Pilat at dati panakipatak der dagiti pagadalan eskwelahan kasi amutemet nga dito ti may isang problema ti DepEd which is tinawin nga dito yung 20 plus pastaran ti local gobyerno tayo tatama o rin walang pagadalan when yung eskwela ti maarami tayo ti kadatawin, tapos dito yung covered court kada ti pagadalan tayo madadakil nga pagadalan kasi ada schools tayo nga awan ti covered court na dito ti yat address tayo, water system, canal lining, tapos dito babasit na kalkalsada tata nga kasi ti project ti national data ket ti kayat damit ti ginadakkel nga kalsada ket ti babasit tata nga kalsada isubmit ti counterpart no ti lokal gobyerno, tapos dito tata panaka repair ti tiendaan, panaka repair ti slaughterhouse, kada dito panaka-aramid tata ti pagaramidan ti sapatos, footwear, tapos dito tata madabang mararamid nga pagaramidan ti panait, when po dito yung pagkapilan da di barangay Tugupan. Okay sir. Sir,